Nakoromogi jopur matimo pur mar kuoyo pie puothe e gwenge mag Malindi ogolo ywak margi kaluwore kod nengo mauta masani ni malo makoro thiro chenro magi mag pur. Jopur e gwenge mag Katsuhanzala kar chung od bura ma Malindi ywak ni nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto wit oko omenda mane reso oganda ewi nengo mauta. Gionge kod nyalo mar nyiewo mauta magitiyo godo e generator magoyo pi kawuok e aora Sabaki Galana nyaka e puothegi. Gilero ni nengo mamalo mar mauta omiyo joma yande puro puothe madongo sani koro ok nyal kendo gipidho mana cham e puothe matindo ma ginyalo konyore godo yudo chiemo e mier. Hii hali ya mafuta kupanda bei inatuumiza sisi wakulima wa kawaida. Tunaumia, tunateseka. Tufanyeje? Kila mahali utakapoingia mafuta yako juu. Kila mahali utakapoingia unga uko juu. Yaani tuko na shida, tuko na njaa, mvua hainyeshi. Ili pesa sijui mwaka gani 2010 nyuma huko. Yaani saa hii kufanya irrigation ni kwa ile sehemu ambayo ni ya chakula tayari. Tunategemea sana mto wa Galana. Kwa sababu huku hata mvua nao kunyesha hakunyeshi mvua, na hata ikinyesha labda alama ya kumeza tu hizi nyasi. Wakati mafuta ilikuwa na iko chini, ilikuwa na lima eka 4. Saa hii ukingangana sana labda ile robo eka haitafika. Msitu ndio huo umejaa. Sasa sisi tunatumia generator na pipes kulima. Huu mto tutumie ili tusaidie maishani, lakini sasa hii kufikia saa hii tayari manake unaweza kutumia hizo pipe ukajisaidia na hiyo generator. Sasa kama mafuta imepanda, generator bila mafuta haiwezi kusaidia hata kama uko nayo kwa nyumba.